Nyuma y'amakuru yakomeje kugenda agarukaho cyane abantu bishimiye ko umupaka wa Gatuna wongeye gufungurwa ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rwa Uganda, abanyarwanda bakemererwa kujya mu gihugu cya Uganda ndetse n'abandi bakaba bemerewe kuza mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru navuga ko yashimishije abantu benshi cyane nyuma y'igihe kitari gito abantu bategereje ko umupaka ufungurwa kuva muri 2017 ubwo ibihugu byombi byagiranaga ibibazo bikomeye cyane. Leta y'u Rwanda yaje gufata icyemezo cyo gufunga umupaka yiburira n'abanyarwanda kujya mu gihugu cya Uganda kugira ngo badakomeza kubahurira n'akaga gakomeye uko byagendaga. Gusa nubwo uyu mupaka wafunguwe, hari bimwe mu bitangazamakuru mu gihugu cya Uganda bikomeje gutangaza yuko abanya-Uganda bo ubwabo ngo batemere kwinjira ku butaka bw'u Rwanda. Nk'uwitwa Kanari Mugume akaba ari umunyamakuru wa NBS TV yagize ati breaking ati Ugandans crossing to Rwanda have been denied entry despite the border reopening. Ati mu by'ukuri abanya-Uganda ati bashaka kwambuka umupaka baza mu gihugu cy'u Rwanda ati bangiwe, ati nubwo uyu mupaka wafunguwe ati ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rwa Uganda ati the border was only reopened for truck drivers. Ati mu by'ukuri uyu mupaka ati bigaragara ko wafunguwe waretse ufungurirwa abantu batwara ibi bimodoka cyangwa se ibi bikamyo. Ati mubo wafunguriwe ati Ugandan official from URA ni Uganda Revenue Authority. Ati umwe mu bayobozi bava ku ruhande rw'igihugu cya Uganda muri Uganda Revenue Authority and Immigration Office ati have crossed to Rwanda to engage their counterparts on this new development. Mu by'ukuri ati kwa baje ku ruhande rw'u Rwanda kugira ngo bavugane bagenzi babo ku ruhande rw'u Rwanda kureba impamvu yateye icyo kibazo ndetse n'icyakorwa kugira ngo abanya-Uganda bemererwe kuba baza mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko abanyarwanda bari kwemererwa kujya mu gihugu cya Uganda. Nk'uko Kanari Mugume yabigarutseho akaba ari umunyamakuru wa NBS TV mu gihugu cya Uganda, nibyo yakomeje kugenda agarukaho. Hanyuma rero nkaba navuga yuko nyuma y'igihe kitari gito uyu mupaka ufunze, abantu benshi cyane bakaba barishimiye ko uyu mupaka ufungurwa, abanyarwanda bakemererwa kujya muri Uganda, abanyarwanda bakemererwa kuza mu gihugu cy'u Rwanda, ubuhahirane bukongera bugasubiraho, abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bava muri Uganda bava mu Rwanda bakongera bagakora ubucuruzi bwabo nta nkomyi, kuko byateje igihombo gikomeye cyane, byasubije n'ubukungu by'umwihariko cyane cyane igihugu cya Uganda kuko gifite ibicuruzwa byinshi byazaga mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa u Rwanda muri icyo gihe cyose umupaka wafunzwe, u Rwanda rwagiye ruzamura inganda ndetse bikaba byitezwe ko ibicuruzwa byinshi cyane bizava mu Rwanda bizajya byerekeza mu gihugu cya Uganda, nk'uko impande zombi zakomeje kugenda zibigarukaho. Hanyuma rero tuvuye kuri iyi nkuru turebe n'andi makuru atandukanye yakomeje kugenda avugwa. Nongere ndabahe mwaramutse inshuti bakunze b'Ijwi ry'Amerika, n'ikaze muri ano makuru yo muri kano gatondo. Umupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda wasubiye kuba nyabagendwa inyuma y'igihe wari umaze iminsi warugawe kubera icuka kibi cari hagati y'ivyo bihugu bibanyi. Mu gicugu cuno wa mbere Ijwi ry'Amerika ryarungitse Assumpta Kabuyi ku mupaka wa Gatuna kuturabira uko vyifashe. Ashitseyo abwira Aloise Bigirimana uko yabisanze. Urakoze cyane nk'uko wari ubivuze koko ni 9:00 za mu gitondo hano mu Rwanda. Icyo nakubwira nuko niko byari biteganijwe ko saa sita zuzuye umupaka ufungurwa, ariko iyo saha ikindi n'ubu tuvuga bitabyumva hahise hagwa imvura nyinshi cyane. Abantu basanzwe baba ku mupaka bagiye bati ni ubwa mbere imvura ntiyari iherutse, imvura nyinshi cyane ku buryo nta kintu kimwe, nta muntu ucaracara. N'abashinzwe umutekano benshi bari hano cyangwa se n'abanyamakuru nibo bari hano ku mupaka, bose bahise bihinda bajya kugama, abandi basura mu mamodoka. Nta muntu n'umwe ugeze tubona kuva icyo gihe wabashije kwambuka. Tukigera hano twasanze hari umunyarwandakazi umwe wari umaze kwambuka, ariko ibyo byo ntibisanzwe ko n'ubundi abanyagihugu nubwo imipaka yari ifunze, iyo harimo umunyarwanda ashaka gutaha bwo n'ubundi yatahaga, ariko uko byari biteganijwe ko abantu baza ku bwinshi, kugeza uyu mwanya nta muntu n'umwe uraza, kuko niba umwanyumva imvura ni nyinshi cyane hano ku mupaka wa Gatuna. Mbega hari bande, hari abo bitavye ibi birori mu bategetsi b'ivyo bihugu bibiri naho imvura yaguye? Kugeza ubu ngubu nk'uko abategetsi bo mu Rwanda bavugaga ko nta birori bizaba byo gufungura, keretse gusa kuba umupaka wafunguka abantu bakinjira cyangwa abandi bakinjira mu Rwanda abandi bakagenda i Bugande, keretse nihagira abaza kubyitabira mu gitondo nyine cyo kuri uyu wa mbere. Ariko muri yavuga ko ari nijoro nta muntu wari uhari, yaba abaturage baho hafi nta muturage urumva saa sita z'ijoro saa munani nta muturage
wari urimo gucaracara. ego me Assumpta woba wamenye nimba iyindi mipaka nyabagendwa nk'umupaka w'Ikagitumba hamwe na Cyanika nayo ubifunguye? Oya, makuru namenyeyo nuko iyo mipaka yo itarafungurwa, n'uyu wari ugiye kuba intangiriro, ariko iyo yindi yo ntabwo irafungurwa. Kogwa leta y'u Rwanda yabitekanije kubikora mu ijoro buca, niki cyatumye itabikora mu gitondo izuba riva igatekanya gufungura umupaka mu gicugu? Nta muyobozi n'umwe wigeze atangaza icyo kintu, gusa icyo hari cyo gutekereza yewe ni uko bashatse gutangirana n'itariki ya 31 bagatangirana nyine n'iyo saha ya saa sita z'ijoro, ariko ubundi kugeza ubu nta muyobozi wigeze avuga ngo twahisemo uyu munsi. Gusa n'ubundi nta n'umutegetsi wari uhari, nta muyobozi wari uhari ngo aze kuvuga ngo ndabifunguye ku mugaragaro. Byari uko guteye isaha ya saa sita igena abantu bakaba bakwinjira abandi bakaba bagenda, ariko nta bikorwa byo gufungura ku mugaragaro byari biteganyijwe. Urakoze Assumpta, ntihagira ikindi kiboneka uratubwira mu makuru y'ibiganiro bitaha. Urakoze, turagushimiye. Urakoze cyane Aloyizi. Icyo mbona cyo nuko mu gitondo mu kanya mu masaha ari imbere hamaze gucya ibikorwa bye biza gutangira, ni amahirwe n'aba imvura ikagabanuka. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uburundi burahakana ko atabasirikare babwo bari kurwanira mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uburundi bwisiguye inyuma yaho amashirahamwe yigenga akorera muri ako gace avugiye ko ahangayikishijwe n'abasirikare b'abarundi bateje umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo muri no misi. Pierre Claver Niyonkuru adufitiye inkuru ikurikira. Igisirikare cy'u Burundi kivuga ko atagikorwa na kimwe gifise mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gutyo ko atansiguro nimwe ihari yotuma abasirikare b'abarundi bajayo. Umushikiranganje wo kwivuna abansi mu Burundi Tribert Mutabazi yabwiye abamenyesha makuru ko ayo makuru atarayukuri. Izo tumaze tuzumva ku mbuga ngurukanabumenyi canke ku yandi maradiyo atandukanye akorera yo makungu. Icyo tumenyesha nuko igisirikare cy'u Burundi hariho uko igisirikare gitunganijwe n'ibikorwa kijambo. Igisirikare cy'u Burundi rero ntabwo kiri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kuko igihugu kibanyi cya Kongo murabizi ko usanzwe dufitaniye umubano mwiza, kandi ngaha ntibaza yuko nta basirikare ba Kongo baba barabivuze mu gihe bataba bagiyeyo hisunzwe amategeko. Naho biruko abatwara amwe mu mashami yigenga akorera mu buseruko bwa Kongo babwiye mugenzi wacu akorerayo ko biboneye abasirikare b'abarundi muri ico gice, ndetse ko batewe umutima uhagaze n'umutekano muke utegwa n'abo basirikare. Joel Namunene ahagarariye amashami yigenga ajejwe amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya Uvira yasiguriye mugenzi wacu Vedaste Ngabo ko igisirikare cy'u Burundi kiri mu ntambara n'umuharire de Tabara ugwanya leta y'Igitega. Avuga ko intambara zikaze muri lokalite ya Masango ku birometero nka 60 uvuye mu gisagara ca Uvira. Hari intambara igisirikare cy'abarundi kije guhinga opposition yabo yitwa ngo ni Leta Tabara, barwaniye ahitwa mu Masango. Iyo mirwano abaturage bahunze bagenda bamwe imwenda, abandi baje mu misozi ya Uvira. None niki kihamya ko ari abasirikare b'u Burundi bari kugwana na Leta Tabara muri iyo misozi? Yabo araboneka, abantu bahuye nabo bavuga yuko ntibaje kurwanya abaturage cyangwa abamarimari, bavuga yuko icyabazanye ni ukurwanya Leta Tabara. Icyo twasaba abaturage b'iwacu ni uko bativanga mu mirwano y'u Burundi. Ufite imbaraga asinda urundi. Ibi biremezwa kandi n'umuvugizi w'uwo muharire de Tabara kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika muri Kongo. Uyo avuga ko yitwa Patrick Nahimana, yemeza ko intambara imaze indwi irenga. Niho umugwi wabo waza barawuhagaritse, rero urasubira inyuma
maze gusubira inyuma waciye wicamwe imice ibiri, umuce umwe uguma ngaho, uwundi muce umwe umanuka utombera mu mihana y'abanyagihugu. Ico bikoze umushikiranganji wo kwivuna abansi mu Burundi Tribert Mutabazi yamenyesheje ko igisirikare arongoye aho kija hose hanze y'igihugu kirinda gusaba uruhusha kandi bikubahiriza amategeko. Mutabazi yatangaje ko ibi bitigeze biba uretse aho cagiye gufasha mu kugarukana amahoro n'umutekano nko muri Centrafrica, Somalia n'ahandi. Iryari igisirikare cy'igihugu gishobora kuja gukorera amakungu birazi yuko bigenda biciye mu bijanye haba n'imigenderanire y'ubutakitaniye n'ibindi bihugu cyane nko mu burere nka EAC canke Africaine canke Nations. Amakuru ku Burundi duce tuyabandaniriza muri commune Bukemba y'intara ya Rutana mu manuko bw'u Burundi ahavugwa abanyagihugu bijukiye kwandikisha amatongo yabo. Inkuru ya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi mwisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana. Commune Bukemba y'intara ya Rutana iri mu manuko bw'iyo ntara hafi y'ihinguriro ry'isukari Sosimo kubera hari gisagara kandi kiguma